Seoul Canelo Alvarez chuan an rami puita maro puita kin John Ryder ne Estadio Akron Guadalajara hian mi singa zat an pung khoma Alvarez fans do veknin thoman nei na hle Mexican champion hian undisputed super middleweight crown a kol lai chu ahum him theizela a ne tak Ryder hi a hwai sen ve hle kumsom thum le pani mi Alvarez hian round nga na nek thluwa a chak do na moti line Ryder a thole thei British boxer hian thei top choina beile ta chak zok ni tumwia ma se hloting talo Judge pani chuan Alvarez hi 118-109 in an chak tira Judge pakhatin 120-107 in a chak tir ve bok weight pali world champion ni thei hian professional boxing a lo chil noa fight vai somruk pali ma chonta a vai som nga le pakwa chakin voi ni atlom to ne na chana wangin alom hle ti dzn ne na soya abese angein Ryder a khel tha ti soilang tel bok Ryder hian fight a ma chon to about somthum le pariata ne lo vai ruka tonga tum ni chu world title lak theina hun tha abo pel to ni